لا شك أن الفتن إذا حصلت وهي تحصل وخصوصا إذا تأخر الزمان ጥርጥር የለውም ፊትናዎች በሚከሰቱ ጊዜ የተከሰቱም ነው በተለይ በመጨረሻው ዘመን ላይ إنها تحصل وتكثر በብዛት ነው የሚከሰተው فتن كقطع الليل المظلم كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم ልክ እንደ የጨለማ ሌሊት ቁራጭ የሆኑ ፊትናዎች ልክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደገለጹት ነው لكن الله جل وعلا جعل لنا منها المخرج وذلك بالكتاب والسنة ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ የምንወጣበትን መውጫ አበጅቶናል እሱም በቁርአንና በሐዲስ ነው قال صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم እንዲህ አሉ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ከናንተ እኮ ወደፊት እድሜው ረዝሞ የሚኖር የሆነ ሰው ብዙ ኺላፎችን ልዩነቶችን ያያል فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين የኔንና የኹለፋኡ ራሺዲኖችን መንገድ አጥብቃችሁ ያዙ المهديين من بعدي ከኔ በኋላ የተመሩ የሆኑትን مسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ አጥብቃችሁ ያዙ በክራንቻ ጥርሳችሁም ነክሳችሁ ያዙ وإياكم ومحدثات الأمور አዳዲስ ነገሮችንም ደግሞ ተጠንቀቁ فإن كل محدثة بدعة ያንዳንዱ አዲስ ነገር ደግሞ ቢድዓ ነው وكل بدعة ضلالة ያንዳንዱ ቢድዓ ደግሞ ጥመት ነው قال صلى الله عليه وسلم رسولم صلى الله عليه وسلم እንዲህ ብለዋል إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد እኔ እኮ እናንተ ላይ ያተውኩ ነኝ አጥብቃችሁ ከያዛችሁት የማትጠሙበት ይሆን كتاب الله وسنته የአላህን ቃልና የኔን መንገድ الله جل وعلا وصف القرآن بأنه يهدي للتي هي أقوم الله سبحانه وتعالى ቁርአንን ወደ ቀጥተኛው መንገድ የሚመራ መሆኑን ገልጾታል በቁርአኑ وصف القرآن بأنه هدى وأنه شفاء وأنه نور መመሪያ መሆኑን ብርሃን መሆኑን ፈውስ መሆኑንም ገልጾታል ቁርአንን وأنه رحمة እዝነት መሆኑንም فهو المعتصم ولهذا قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا አጥብቀው የሚይዙትም እሱን ነው ለዚህም ሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واعتصموا بحبل الله جميعا የአላህን ገመድ አጥብቃችሁ ያዙ ولا تفرقوا አትለያዩ ያለው وحبل الله هو القرآن የአላህ መንገድ ደግሞ ቁርአን ነው وقيل الإسلام وقيل الرسول እስልምና ነው ረሱሉም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ተብሏል ሁሉም እውነት ነው كل حق وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما الله سبحانه وتعالى እንዲህ አለ اتبعوه ይሄ ቀጥተኛው የሆነ የኔ መንገዴ ነው ተከተሉት ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ከዛ ውጭ ያሉ መንገዶችን አትከተሉ ከመንገድ ያለያያችኋልና ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ይህንንም አላህ አደራ ይላችኋል እንድትጠነቀቁ ዘንድ ذكر سبحانه أنه سيكون هناك سبل الله سبحانه وتعالى እዚህ ላይ ጠቅሷል ብዙ መንገዶች እንዳሉ وأما سبيل الله فهي واحدة የአላህ መንገድ ግን አንድ ነች وأن هذا صراطي مستقيما ይሄ ቀጥ ያለው መንገዴ صراط واحد አንድ መንገድ طريق واحد አንድ መንገድ لا اعوجاج فيه وأما السبل فهي كثيرة የሚዘነበል ነገር የሌለበት መንገዶች ግን ብዙ ናቸው وعلى كل سبيل منها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على كل سبيل منها شيطان الرسول صلى الله عليه وسلم እንዳሉት ያንዳንዱ እነዛ መንገዶች ላይ ሸይጣን አለ يدعو الناس إليه ሰዎችን ወደዛ የሚጠራ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة لازم الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثاቸው እንደዚህ ያሉት አይሁዳዎች ወደ 71 ቦታ ተከፋፍለዋል ክርስቲያኖች ደግሞ ወደ 72 ቦታ ተከፋፍለዋል ይሄ ኡመት ደግሞ ወደ 73 ቦታ ይከፋፈላል ያሉት كلها في النار إلا واحدة
ሁሉም የእሳት ነው አንዷ ስትቀር። قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. እነሱ እነማን ናቸው ብለው አላቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔና ሰሃቦቼ ዛሬ ያለንበት ላይ የሚሄዱት ናቸው አሉ። فيلزم المسلم جماعة المسلمين. አንድ ሙስሊም የአለሱናዎችን የሙስሊሞችን ስብስብ አጥብቆ መያዝ አለበት። يلزم طريق أهل السنة والجماعة وإمام المسلمين. የአለሱናዎችን መንገድ የሙስሊም መሪዎችን መንገድ ولا يحيد عن ذلك إذا كان يريد النجاة. ነጃ መውጣትም የሚፈልግ ከሆነ ከዛ ዞር ማለት የለበትም። ولا يذهب مع الفتن ومع دعاة الضلال. ከጥመተ ጣይሮች ጋርና ከፊትናዎች ጋር መጓዝ የለበትም። ولا يأخذ إلا من أهل العلم الموثوقين. ከታማኝ የዕልም ባለቤቶች እንጂ መውሰድም የለበትም። لا يأخذ ممن هب ودب وادعى العلم. አዋቂ ነኝ ብሎ ለሞገተ ለተነሳ ሁሉ ከሱ መውሰድ የለበትም። قد يكون عالما لكنه ضال. አንድ ሰው ዓሊም ሆኖ ግን ጠማማ ሊሆን ይችላል። عالم ضلالة. የጥመት ዓሊም። وقد يكون جاهلا في نفسه وضالا في نفسه. አላዋቂ ወይ ደግሞ ጠማማም ሊሆን ይችላል። يضل من اهتدى به واقتدى به. ከዛ እሱን የተከተሉትን የሚያጠም ይሆናል። فالمسألة خطيرة جدا. ይህ ጉዳዩ በጣም አደገኛ ነው። ولكن الطريق واضح ولله الحمد. ነገር ግን መንገዱ ግልጽ ነው አልহামዱሊላህ። وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه ومنهج السلف الصالح ومنهج الأئمة الذين جاءوا من بعدهم. እሱም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሃቦቻቸው የሰለፎችና ከነሱ በኋላ የመጡት አኢማዎች መንገድ ነው። ولكن هذا يحتاج إلى أمرين، إلى علم أولا وإلى صبر. ግን ይሄ ሁለት ነገሮችን ይፈልጋል። በመጀመሪያ ደረጃ ዕውቀት ይፈልጋል፣ ከዛ ደግሞ ትዕግስት ይፈልጋል። إلى أن تعلم هذا المنهج وتفاصيله. ይህንን መንሃጅ በዝርዝር ማወቅ ያስፈልጋል። وتصبر على سلوكه. ይህን በመተጓዝበት ጊዜም ደግሞ ትዕግስት ያስፈልጋል። لأن الناس سيؤذونك. ምክንያቱም ሰዎች አዛ ያደርጉሃል። سيؤذيك الناس. ሰዎች አዛ ያደርጉሃል። أصحاب الأهواء وأصحاب النحل الضالة. የጥመት መንገድ ባለቤቶችና የስሜት ባለቤቶች አዛ ያደርጉሃል። لكن عليك بالصبر. ነገር ግን አደራህን ታገስ። ما دمت مقتنعا أنك على الحق. ሐቅ ላይ እንዳለህ እስካመንክበት ድረስ فلا تلتفت إلى من يثبط عنه ويزهد فيه. ከሱ የሚያዘናጋ አቅል ላይ እንድታይ የሚያደርግህን ሁሉ ዞር ብለህ አትይ። وأنتم تعلمون وتقرؤون الآن في كثير من الكتابات. እናንተም አሁን ብዙ የሚጻፉ ነገሮችን ታያላችሁ ታነባላችሁ። من يريد حرف الناس عن طريق الحق. እዛው ሰዎችን ከሐቅ መንገድ ለማጣመም የሚፈልግ አለ። إلى الحضارة الحاضرة، إلى المدنية الحاضرة، إلى اللحاق بركب العالم، إلى نحن والحمد لله أمام ወደ ዘመናዊነት ወደ ምን ይያሉ العالم، نحن السابقون አልহামዱሊላህ እኛ ዓለምን የቀደምነን የመጀመሪያዎች ነን። إذا تمسكنا بهذا الدين ይህንን ዲን አጥብቀን ከያዝን أخرة እኛ ኋላ ቀር አይደለንም። نحن السابقون، يجب على العالم أن يقتدي بأهل الإسلام. እኛ ነን የምንቀድመው። ዓለም ሁሉ የእስልምና ሰዎችን መከተል ግድ ይለዋል። لأن أهل الإسلام يقتدون بأهل الضلال. የእስልምና ሰዎች የጥመት ሰዎችን ሊከተሉ ሳይሆን هذا من انتكاس الفطر. ይሄ ከተፈጥሮ መገልበጥ ነው። ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. شكرا للشيخ محمد.